Riek tlang hi aizol atanga kilometer som ni pakua hla om ni in riek le ailong kholua tlang thoveng duam tak mai ania aizol atanga hla lo te ma ni se mamit district chu om ani thung asan zong hi tuipui atanga te in meter sang kha chali som ru panga ani hei thian ten riek tlang lon tumin kan chuak thlavia ma bo ka tangin tlong lui panin kan tlan thlangar ngara tlong lui kanin chhawzongin kan tlan le ngar ngara ailong khuwa tlan pelin riek kan thlenga riek tlang hi Mizoram tourism ten chain atlang bulthuta hian amphitheater le zo kholim te omin sports le adventure activities ti na tur engengamo a ombok ani kan kallai hian lir thei atlang chhip lon na kong athat lo em awangin trekking route atangin ke in kan chawa ha wa thlang ve riek tlang don te ka tum hei ke ka chau chau ni a thak khop mai tang ha to pa chuan tleve ni chuan ha dam ta mang ka tong ai lo isu ngai lung lang fa ya mo sa thiam le Zinga zalin vartian galo Izun ngay lung len vang hian mo Sagaruangan lai tha zam lo thiếp tổ lo riek tlang hi phul em ina po atlang chip lam hi chu alung hun em awangin thingpo ato me ulo ani ha sa ani chukthang turi ao yang reng sia chuk ve don chinange thomnu hak le phekok punin na sir lo ne chet vel harang rek view maya thomnu hak le phekok punin zir lo view ma se divenek te ka har sa ti te chu an thleng thlave thei mai zela kia kal ngat rala chuan nia sabok ne ha thlak ve du khop maya amai ro chu amun moina hian hai ro ti dam viau thung wala ngan ve riek tlang hi Mizoram tlang sang te zinga sanzong ate a som parukna niin mui fang tlang le skor mui tuai tlang ti a in aniam hret ani atlang pan chawna kong a thalo viau ti lo chuan kan han thlen chau chuan hei tak tak chu hei two wheeler in khal chho tho ni
tlang thuveng taka tang hian aizol le che vel mua le rom ta chu moi takin lang hui maya aizol atanga a hlat lo awang hian tlo tu po anga em thina ni